Musiaisia watinda ta ithie twatinda nesa chithocha ndini wa kilungu cha thambarara muthenani wa umuthi tukabikie na kwendea na usongia kana kuonenga utaula wailite makulu ala wende na utuma thini wa namba ile 395 ile 395 na indi hetha we ona undu kwenda kutawabikia na utuma thini wa namba isu na ne kilungu kinono ikwate thini wa YouTube ya Mutongoi TV/FM official kandi wa Facebook ya Mutongoi TV oingira umbatie thini wa mitandao ya mikumukanile kila vandu vonthe ta Veronica Siombua Willy Reverend Chumwaki ata kisio vyu ni naitumisiwa mbesi ya utungia ngai mubiana kumuthaitha ya no we mwingi wa mwai na indi andu onthe mamumandu mayambia niko kethie kanisa wako wa Bethan gedie na siosa ma kanisa ya isimu mandu pastor weta wa Fred wa ya isimu mandu atumia mwanya meta wa Meli na Mwindu ni mambia niko kethie muno na indi mwalimu wako kwetwa Mrs wa Mwasa anansomeza ba Scott iwansomeza kindu kitwa Christian Home na mwalimu kwetwa Christine Mumo Scott Christian University ansomethia mambo na counseling and I am so proud of them. Membia nimethukicie na mambite kivindi kiki mekitenesa na indi ngainda mathi mena imekalia miaka mingi musiaisia ndia ukethia ndo sengethi na nina kwete kindu akwambia nikethie musiaisia osangethi cia kindu akwa na siombua ndo sila cia kuvithe bandu na siosa na uza muthemba wa IC ila siosa isiri na siosa na siosa sibotwa yewe nende desilia musiaisa no makulio make ni maingi amo marane saosa akanda kana makeyituka tio sio tukambo masongia makulio ala maendeno tumateria yes mwe aitie nyina akoma na mume wakwa ni wa wo thina utonetha wicho ni pole ni polio isio na nini se ukulitia ukulilia ingi nundu bya mwitungi unaambie we ewa wo thina with our chambe with our lack of skills kwithi wandu matesi matena utuika wa maunduni ma sex utuika nata nomba kama mundu akaprepewa mundu mukayila ukweka sex na aprepewa pe hormones irelease yawa ikaete fluid ithathilie mutendeluko ila yithi ilablicate ya na isu ituma chambe mundu muka athandha nisi mundu kailie elastic ila ya release those glands nga isu cia release that fluid etuma obisi ya mundu muka uthandanga na yituma bethi wapetena friction paituma pedwa mundu ailika onane ne betata atonya kulika mundu libeke wa mauta pe mauta meba uma ulichanesa ukethia paina wo ko thina utonya yithiwa maybe we lack of preparations kila kingi kwa ndo me problems ngaita release ya chao that fluid na ukethio no komba usikwa nona maka kwa tangwa pa mate undume ngwatange balo kwenda ukithia mwinota wahandie ndeundo wewa and that one is a sickness, is a problem walita kuthi ukona mundu wetu gynecologist akautethecia undone usu ukamwya nyiko ndiwa onanga kwatangwa nu kana iwe ukesisia na kolile chao ila mwatwana ni wewe ngithi siaikia kuwa niki nundu besi ndu taekete tine simo twasoma zile bita nyingi pe mundu wa file ye ukithia pe mwandu pe mundu mukomona ambiye misinanga feelings zake pastor nisaidie ndi feelings cia mundu umeusu kungwithia nundu wa ni wa mukolile nundu dwa mwekea nundu wa mundu alawika ma feelings jalihisa ko ni wangu asia pe na thina wewe lite ku examine ukasi ni kindalilisia kila kingi kithia wakithina ni andu mateka sex kana mundu utakoma wanake isi ku andu mena marriage cia distance na mundu mukajila waeka ukoma nake Veronica asiokeania kwanza kamina mwaka miaka ile utakoma ni akuni mwemeu esa kulika wake wata wifajin nundu basiokeania ingi bakasiokeania paka nundu bailikawa nundu twina manyisho bindaji itwasia obisi ya mundu mukajilikalikanga gwasia onelesi agundika hata nulikasia nundu already na mauta ma kwithambia yisabuni wa kwithambia wibunthini ithamba cia yikathia ndu ni dia ulikasia ciau ukathamba cie na kunthini ndwika au kuyila wekala
ebinda ute ukoma na mume waku na ndulikalikanga cia uwe wisi okuthamba una keguo nesa keguo kemuti amwe ane kana etho wani batoneka keguo kithithu mali cio thambagwa na keguo kithithu nikenda gikwatane nesa kuujila weko wende ana uciokeania kou niguo ngwacia nitonye ta cie gitumi cia kwitha mutakomagwa na mundu muka watwaiwe na labda ni wa CS ndisi ndacia na ye wa CS mume ndakoma nake na ndakoma gwanza aende ana uciokeania na ndwithia mabinda la wesolikana na mume mundu ume elikabe friction and once there is a friction kwema kwiwa wo kitumi kila kingi cha mwiso na ticho cha mwiso pyu no ibindani yitu kaende ona kuelezea ni kitumi cha sinusita wa fungal infections jila wemu wau wina tutaluna ku kana sindu sina kuku jila wali cho tutu vitu jambi ya kwigata tuyambi yo kwaithwa fungal infection nicho kitumi nasi ati examine yourself usisia kati wa itumishu na weta ni itumikeba either ni kienda gynecologist go and see a gyno either wa kienda mwikalanie na muume thama musi enda ilobi wathi wina we muthenya kwa cha saa 6 na wiyo mali se ubwe nzia yise ube nikenda withie mundu ailika ndukuiwa chao ndukewa wo mundu aseobie yembe yake mutuwe thoko wake aseobie nesa withia ila yanga ni wasobetie chao nesa na maundu ni maseo yes asante ongea ite nilioleka na mwanaume alikuwa ameoa bibi na wakaachana na mimi niko na mtoto mmoja na ameanza kunionyesha madharau nisaidieni hapo nitafanya aje muka akitio mutie mundu ume usu mutwaite yunu watwaite kibeti kingi na matiana kibeti kyo thayo bandu nake uyu utumite message atwaiwe ni mutumia usu kana mwana kiosu ena kana kamwe na kwacha bwiti yonde yuthina chambe nuwe thina kwaku bizi andu nitida mama ndita muoyi na ndwithia mundu loko wano no uwe wezio chambe ndo alikile musiwene na maybe wilika musi mwae makwikala ndi mukanena ni maundu meke bathoko ni ciombua ndukaiwe mundu ume ayacia kibeti cyakwa ni kithuku na ninenete na mwithukisia wone ni ndeto ciaguo umundi aciani muthuku na uone ayacia ni chao ni museo na mundu andu makomania kitandani kimwe mwayu kathela mwako kathela ndukata toke ngwa ni mundu msiaisia wakwa mundu ume akakwia ndwisi ni natwaite kibeti na chai kithuku na chambika chukiwa chai kithuku be muthenya mwa kitambe peimu waki andikoma nundu wao waku najui lo kukuya ndikoma ona ku muthenya omwe kila chesie chaiye matungi nojo kija makanda kila chatumie mundu umo akola mundu mukabithukishe wito wa kibeti cha keli ambao dig out nesa umanye mume usu kwenda ukutwa aekeye mundu mukosuke na akathukisha ndeto ciake mantha ute ikakindu kitawa a research do a thorough research umanye atieye mundu mukoke kila kingi etha ni matane icie ni maekanie pio nundu be mundu azia ni matane icie ni meocha ni makunena nundu marriage na problem mundu umoni wasiokiye mundu mukola wake wambe na ni wambiyo na mundu mukono wa mwanangiye chao mutwano wake na nu mukolile nundu akwetie kuswania musi wake nundu kwangereka ni musi wa mundu wake na asiasiana na bayuka balikilile mundu mukonge tina na isiana nisiendo soka kwethe mukanike ndo soka na niyo kibeti chake chambe chake na kibeti cha mundu kono kila chambe Biblia na neniu abukuni ya Malakai kilunguni chakana yasia tani ya kibeti chako cha udho ndukakike nae na ndukakike useleke na kisungu kinene tenesa kikasa you are beautiful wife mundu mukola mwatwanie mwe mamoika mwana kwa siombua niwe mume waku kwa welikilela mutumia waimie atwanie asia na kualika nuwe thina nuwe parasite kwa uni wangu kuyati mwitu utananange wa miaka yaku nwese mo ya asia na kana kutika mutumiosu plan well your life ibangenesa ikala ndina mweme usumanye nukumbenda na umanya nukukwenda niki chambe ni waendie kwenyu
ni watu aiye kila kiali toto hawa chakeli watu hawa ndukaalike nyumbani ya kibeti chaipo twaitwe chaipo chaki nondo nyumba esuni ya kibeti chu na siana sia kibeti chu ikekata ikashoka mundume ayenda kutwa au mandhie kwaku ili we no kitheka chu athia utilanile ba yetina asie kwaku nile wila yichao ni yetinane kana nundu nukuwe na binya athia uthoe kitheka kuni wongo asia never be wasted mundu mukana kele trumbithukesie ekana ngi wathayo waku mana yes mwati ndata ite totindie nesa Reverend tafadhali ndethie ningoterio ni natwa iwe ni mutumia watiwe ni kibeti na twasiasia na ile na kibeti kiu kaina kana kamwe na unikianie na kembonia matharau ndonya kwika ata ni ndena mugo ndio ndazongia ndio ila twazongia kwamba isisi ai wo walikangile mtu anone ata kila kingi walika mtu anone ni wamanyie wikibeti chake ile mundu mukonga nambiye ainda bie na thina wa mtu ano wake na nikibeti cha ne cha katatu ndise cha katatu na cha kende kana cha kana na mwai wendo wese musiusu wibetinge wona watu wani mutumia either ibeti ile siendete manyamu ikibeti cha katatu na either consciously we see musio wina kangi na ndo ni mukwenda na muno na nuwe utamweka mundu ume ocio akuse obisio kwaku na ubo watu ana twakibetike thayu tani cia naguo ciana ithi ciewe ni nyinya wo ubo wakwete awe kana ka kibetike thayu forget about that nundu onoka kekata onoka kanenga mauta kaya appreciate ya onoka kakua na muongo kasi awikeka nae na sasi ondeni kanena na inya na maka communicate na nyinya kuni wangu asia junuwe mundumanu na Mswahili aisie wajinga ndio wali wao jipange na panga maisha yako vizuri yes asante mwati ndata ite twatinda nesa we nitwaitwe kibeti cha katatu we aumende na chakeli aume kwa manine bi na chambe ni siaendie na chambe chaikana kamwe chakeli kisiana itatu ateos tisia musea wakwa isiana kisiana isu itatu sionde so ndie sini siana chambe kina kamwe chakeli kina itatu azionde ititwe bu ndabaka itatu yoga na mbazia we itatu na sionde tisia musea wake tonda were tisia musea wake sianata na nyene na kana kamwe nake so you ono tumere message kake kamwe ka first wife kamwe ke katika tiki na itatu ningi tio sia yake isu titana na asu onthe nimo matumie numa mutu anone so meaning utumire ni wawe wambe na you enda tisiokianie ndona kwika ata tukambosunge katukate utandi musesia mbitikile tukwate utandi bya na ende tukutatisungia ikulo yutumitwe ni musesia Reverend chiro nambo yuthu muone bai utumondire tena soma ugana wena uya mwingi muno andu divezili kibeti chaichambe nakikana kamwe na mungu anaona musea wake ni watu aniengi kiucha sia kana kamwe natisi amume na chasi akana kamwe kamume na sio katu akingi kina siana itatu na sio nde tisi amume but that tisi amume ni cha no siake either way anyway so ina siana itano na you and sweli ni muuma niwe na mume enda masiokiani kibetiki chake chambe yakulie kiata we kweli babe na wea nienda kukuencourage ni kuena weke kibeti cha musisa nene sekaye laisi nondo pevinda nisungi yo ekolyo bana se kibeti cha mundu no kila chambe ngine mausoisia ngeti kibeti ni malwaja meananga musi wa mundu kibeti cha mundu no kila chambe na ndicho kitumine encourage ya aka ona yethi wa familia ya madina kibeta pio sindu mo waleta kuumisa onetha mweme no kulanda landanga okuya we no tonyo landa landanga nundu ekwanangie binda netina usilelo bobo na ikwanangia matambi ninena ndi asiati mume waku no kwenda musiokeanie kabla musiokeanie
wenu mwenda nusi wendo marriage is about love yeah wenu watwa iwe wila mwatanisi na eka kutwawa we mundu waku ula wakumisye wetune no mwenda no mwenda ikalaindi munenani ati ya matambi chambe mwambe kwitikilana ubo wa ibetina places yo ethi wanu kwenda musyokeanie pe undu wailete kwika ibeti abetange musi kwako athia uye itheka kanata yokuja kanata yokuletwa na iko tu yaisiana tu cia mweme ula wina nyinya wa mwana niwe the ndwe binda wambia kwazia hii ndi cia mweme wa usaid na ndwe se mundu kumena ongia mwiti yako ya kundu kutha mutumi onu utonye thi wano we wakomio na mundu mukoma kasia na ndwe se mundu alienda mundu ungi alika kwa nangolongi yeah mukamba isie nyumba yungama yombo wa ilengi kibetike yungama mushi chombo wa kibetike la kyakele kana kile chambe uni mundu kwete kuombwanga ndonya kwa sisiana ikana tisia mweme kuni wonku nena ndia siate nena ni na mweme uniwe na miyanda tuo yake na mikwa yake watu aye ibetisia so bikaziana tato au tabie kwete pa na mushini wa usuyando wanu kwenda wuke ba umushini usi wakuakie isuinge amandhie balokutwa dukende siana ibeti lunjwe lakini ambe kuseto ibeti isu asiakie ba ya abetange ba na ila sienda tani pemwe sienda kuthiko chithi ndu wona aikimanda peona nya mitwa no ni no yonde thina chao ina mathina mwamina keu mundu usu nduketikile kusioka atanoka balabe asiai munena ni bala bya sei ya kudwa makulyo etikile nene kila kingi it is good kulikilelia muthukomi wangai nundu sindu imwe sitha sina maimu na mabinya behind it when we satani ya manda kwa nanga families marriage na kuna madhabahu singine shetani uinua shinaongea kinyume na ndoa kwa wangu nena indi pamwe kulichasia involve a man of God muthukomi wangai mwikalenthi nake munena nie nikenda wiwe mweme asiata muthukomi wangai yechao ebo nutonye thaje ndo kuthaukia aje ndo kwanangia matambia maku yengi labda wa movie bisi mundu matani tene watu ndura movie waki ama biashara maku weki ama we maku na kuya umeme kala metho wa disparate atena liuja ndembesa andu sikibeti usio waka ngaini wa manengie wisdom actually women are very unique nicho kutumini astrethesia mailete maumalu kaingi ni matende yako move on anaanzisha biashara anaingia anatafuta kazi alikuwa yenda kawila kao kumambeza waambie kuikana ambe yo munenga kana ka biashara kao munenga wampe umanyazation behind that kuni wangu asia kweka landi na mweme munena ni sindu hii na muyati ya matambia nesa duko kilo yu wetwae dukeli che thinani wa umie thinani witunge chao thinani lo na indi cha mwiso ndukasiokea nake mutanathimwa let you chamana jua the status of your husband nundu ibetiko isiwe iteke na uwe na ibetita tuwe ndio nago ange meokuyanza onaku kondotonya thawo na ndwangi nikenda dukethwo waumie pandu ndwe muwau wetunge wimina mwaka tuiwe ni wawani wakwa kuvyo jua the status of one another no reverend ni ukulia ni lazima nunalika ya roni yake ni lazima aisiokiania na mundu etha ngocio ni sikwenda ma officiate marriage yo kuthima seriousness yake arusi ya kanisa either kanisa kana athia muthe kana mathi kwa AG isu nicio na nena na siati kala indi mathi kwa ciai mathi kwa ciai etha mayai kama undu la mailite kwika mailite kwamba kwikara maundu ala mailite kwika ni kuthewa ailite kuthewa etha kuya tutu natonya tha thetwe ndatutabitie etha kuya thewa athia thewe naso kana cia involve servant of God nikenda amatabie matalata nimetonya rusi ila yibinya ya mtwano nundu ndwisi mundu no likandikangile ukethia bya nando ingi me complain ya many complainants ko lakini muthukumi wanga imwamwona nde umuboje ya amutabie mitalatala amutabie ndo mwailete kwika sindu cia pata ndia weta asiai na weta pastor na weta hospitali Reverend Nongolia
Era ule fani. Kwa hiyo ndo ni biblical. Ninenie ibinda jingi ndisongia nasya Ngai no menete mileano Kiukipo. na ti biblical. Lakini beila solving of problems. Zita wa learning away the problem. Ile inatumi with the principle inatumi ni Rebecca. Yulu wa mwana wake ita wa Jakobo osa ukidhathi. Osa wathimo wa mwana Nyesau. Rebecca aneyisisie kimwana chichake Esau ona ngoi na emotethia mwana onu nimewana. Kwa hiyo eta Jakobo amwe kwa semba kulani siaitwe. Uyuke kaleba po ngosi ya mwana amwenyu siambe kwikata. Pe marriage utonyomio no kethia we. Thino bala wabika. No mbaka nitumia method ino ya running away the problem. Mume wako na mbozi ana nukubinduka. Nundui Veronica pe batamwa wikale bandu wawe. Mundu uko threaten. Mundu ukuyanga kwa. Taimana. Mundu mwikalile same issues. Mabinda onthe ni wao siwe naka aingi ute umaelewa ku ukimwi nde kwenda kutumia protection ya siaje yojeje sawa na chao na makanda na niwisi ana athi kilabu ndina sia kama kilabu imwathuku lakini ni nenete andu ni mangwaiye ukimwi weko na nye ndikwasi andu mathinundu akitumia ona kaumbi Biblia ya isi ati okondu olala ituma Ngai ni wetekiriria andu matandise nundu olala jube batamwa wikaleba u mwekaleile mundu nde kwiwa ndwambo munenga break yoba nini etha ni kindu ni chaema ndi asyo wewe yambe ona ni kindu utesi ona ni nzuku wambie kwasya ni nguthi lakini pe kindu kimwe kibika monotonous ukethia ni walite ku separate kana mundu tiu ni mutwanite na labda timu wa uchao na ni walile muikoma aimwe na ndu manyamwe mokoma imwe by sex you are in marriage. There's no sex. It's a depression. It's a stress. Na wevau ukaumia abu kitanda ni ukailito tuko uondoka ilita ukethia baba imundu ukutethia yes andu maende ya itumi though it is not biblical. Na kuli unundu ati nyena somia na ete bandu na somia no na Sara ayukokwa nitawaendete wendo Sala wa Balaam. Sala some things are just historical. It is not mentioned in the Bible. Bible ando nao na bandikito. Lakini ni kunenga nawe ma history. Ma history mo wa Sela. Ene ukithia benenga no sindu. Chabe Sarah inenga no history. Sarah was a beautiful woman. Yeah. Lakini bamwe beautiful aingonthuku. No lilikana ilunjaga. Yeah. Kwanza kele tukua kilile kaitaba andu yoka menamana. Ojue thia maiwa na akalungila we une kamwele tukia wathecioka kitawanga no thiuka mwithukisi yila kasia iye ai na Sara ni wasia ayasisia Ismaili asisia obasa Ismaili ono ithauka na kalakana na ayewa wo ona maithauka asia ye ndiitikila kendo ke athia Balaam kele kamundu mukakake kata kanso kavukuswe abala mwalea ila wale ile Ngai anena nake amwe ithukishie ngewasia mukau kele tukekata kadi abala mwegwa woe thina alikakaze uja kathatwa kambinyu akaze uja tumekate na waka umazi yake mwakaletu mwenda no bone ngwendete lakini enda abala sela ingonthuku kuni wangu nena ndia sindu imwe ikitao kunenwa lakini it is not proved by the Bible no nini si Sara akuyembe wa Balaamu nundu ila wakwie mundu wita wa Isaka aendio manda mundu wita wa Ismaili moka uthika u nyoka uthika nyinya onela Balaamu wakwie oki uthikwa ni Ismaili na Isaka latilie mwana nyinya amwoka tuthike nau na moka mamuthika kwa it's a research yet to be done lakini wo kila kibo twailite kumanya ni kananga ino menete mileano no menete wendo Ngai no menete sindu siokosu lakini nundu wa uomu wango andu ni maloya wa with that one we call a permissive will of God nundu ikala bandu ukwe ndukekale bandu ukwe bithukise neza ndukekale bandu ukwe ingi wikwaniki learn that problem either ile mweme weka cool down kana mukawitha ka seuba
indi ngosi ya the mwike so koma na mwikata omuciokeanie chaema kila mundu wa move on na thayo wake lakini mumanye wendo wetae wacio mwingi ciana cia nyinya aci imatanicie ni thina muno ciana cia matanicie citha si tortured emotionally and in everything kana kanyinya umie waendie wendo uthina cia ciana ciaku nundu kila kana nikenda akala bala beithe na bala benyinya andi akatusungia kulia muthia nikenda tumine kilungu andi mundeta makule makoleana aetinda kawetu esitu yake chikuweta ni natwanite miaka 25 mithelu 25 years usiwe mutumia natoka twa manona na kibeti nina usoma utumani nekitite ku paraphrase nundu mwasa toka na tiana na kibeti naitwa asiere ciana ile imwana na twatiana ninokie na twana ingi na kibeti chakwa nundu cha ingulu na kitie ya mali yonthela na inayona mbeya ingi lakini oyuchona se kibeti kiki ingi matharau ona kumutumia mikola mundu wa muthembosu ekana wanake ata mundu muka wa muthembosu ekawa ni mundu ume wina usungio David be kindu na atabisie Solomon mwanae aikwa anamwiye ithiwa wi mundu ume aume ngai atunengete utonyi amunengete utonyi munene wakika kindu kita wa balancing equations Dizeni simultaneous equations balancing families nuwe wailete o protect actually mundu ume ni wa protect ya muka mundu ume ni wa wiki ya muka wiyo ethiwa ni muka wa keli kana ni wa katatu tuwe wa mwendie na wa mumya kwenyu ju mundu muka otwa iwende ndio wijukitia onomwe akuna waje data abindetie inde mundu ume ni wa ukitia kuni wangu nena ndia siate mundu ume ethani wabangio twika polygamous we waibetile kobulo tete akatinda ngoni mutete we mutete yakyambe kuita mukosi waku and exercise your authority umwe I am the man in the house stop what you are doing chakele aema kwisirikali na hata ndapika kwisirikali pia ndumeta wa mamushi mushi no discipline yandu if somebody is not ready kwiwa na ithe pe atumia mamushi memwikalasia ande ndu kwenda utungwa kwenyu shoka kwenyu kakala ko wikala ko sila sima ukae kwa hiyo mali na cha emela chunu ndu kandu mengulo asiandidi neba kwisirikali shirikali ye exercise ukawani mali ya kunesa udibala be chief umwe chief ni betile kithaka chakwa nini yaanitie kibeti jambe kikale na mukambi kikwa kikukikale uwani no yandika kindu kita wa will no yandika balua kibeti kita bwo kwacho ni ba na maikathengiani akala mundu ekale kwake kila kilo lakini kila wailite kumanya musiaisia na siombua mwana akwa zyo kuyibe tilika tumando nisegumaniwe ngai ombie Adamu mundu mukawiba era Sera nitwane nangewa ya Sera nikibeti jangai twito twiyelekanie nacho kiyaenda aga na nicho kiye aga uka pape museu ya mwana indi zila kisia iye Sera na nesa itikela aga kuyibetile sikala nyumbani imwe ona tia mukau ona nyinyaku mwana kembithukishie na mundu ume umbithukishie ona mukau na mwenyu meta waka majikala nyumba emwe nomba kama taana iniwe kuni ngwasia ithiwe wenda akaeli mataanishie kila mwe mu settle down no jikala katikati pa protect you no evil no imanya bwo kwitha we polygamous is not easy ni wiana kyange ba maneni emasia amwe mekitaze ni polygamous ndo mendo komani indi ku take the responsibility kila isi yes musese buri watabika muthia wa kilungu kito muthethani wa umuthi ni kwenda kwiyo chakwa ila tukomane unende ni wa kilungu cha twathimwe tiwanesa